cya shitani cyarakaye. Umusore utageze ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandenza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Walk in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Ndabikunda simbona. Hello my beautiful ladies and gentlemen, reka nize ko mwese umeze neza cyane. Iyi ni DON TV nk'ibisanzwe, ngiye nitwa Badon, maje kugeza amakuru menshi y'imyidagaduro bari kugenda agarukaho cyane hano hanze kuri no mihanda. Hagati aho ngaho rero reka nize yuko uno mwaka utangiye neza, nizere kandi ko bitewe nuko kuri kubona iminsi iri kugenda, nizere yuko uri kugenda ugira icyizere cyo ko uno mwaka uzagera neza. Gusa hagati aho ngaho nimba ku ruhande rwawe iminsi iri kugenda neza, hari abandi bantu bari kubona yuko uno mwaka ngo ushaka kuzagira amezi yikubye kabiri nkuko bagendaga bavuga 2024, ariko twagize gute tubona 2024 irarangiye, ubu ngubu hari 2025. Ariko abantu benshi batangiye kugenda bavuga ati no umwaka w'umunyu utazarangira bitewe n'ibintu bari kugenda babona mu minsi mike y'aho umwaka umaze utangiye. Twagize gutya tubona Jory araje, ibintu induru ziravuze, tubona Vestina araje, induru ziravuze, tubona wo bita Emeline araje, nawe arabice biracika ku mbuga nkoranyambaga. Birangiye tubona witwa Nyambo nawe ngo waraje, barimo baragenda bamuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko hagati aho ngaho usibye ibyo ngibyo mwagiye mubona ari saga z'abo bakobwa ari ibiki. Ubu ngubu The Ben nawe ibintu byabaye ibindi. Mu minsi yashize mbere yuko Christmas iba muri 2024 nibwo The Ben ndetse na Kivumbi King bashutinze amashusho y'indirimbo yabo yitwa Say My Name. Hanyuma iyo ndirimbo bayikira hanze, ni indirimbo bavugaga yuko iri kuri album ya The Ben yitwa Prince Love. Nubwo tugiye tubona wenda iyo album yishyirwa hanze nkuko The Ben yari yabitangaje, ndetse akavuga yuko agiye kuyironcingira mu gitaramo cyabereye muri BK Arena ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Ariko bikaza kurangira abantu bategereje iyo album bakayibura nyine atigeze ayigira, kandi n'indirimbo nyinshi yaririmbye mu gitaramo zikaba ari indirimbo 3 yari yasohoye mu minsi yari yabanje, ariko izindi zikaba ari indirimbo ze zisanzwe n'ubundi yari asanzwe afite, ndetse n'izo yagiye akora n'abandi bahanzi mu bihe byagiye bitandukanye. Ariko izo ndirimbo ziri kuri Prince Love ntituzibone. Rero iyo muri iyo ndirimbo bashutingaga we na Kivumbi, hari amashusho bakoresheje The Ben ari mu modoka, atwaye imodoka ariko nta mukandara yambaye. Ayo mashusho The Ben yanayakoresheje arimo aratangaza ko iyo ndirimbo ye na Kivumbi igiye kujya hanze. Hanyuma rero ayo mashusho ku munsi w'ejo nibwo hari umusore waje kuyafata, amaze kuyafata ayapostinga anyuze ku rukuta rwe rwa Twitter. Uwo musore bamwita Edman Ishimwe. Hanyuma yandikaho amagambo agira ati: u Rwanda rwacu ntaho bahejwe amategeko kandi ntabwo tugira umuco wo kudahana bwana. Rwanda Police, uyu yitwa Mugisha Benjamin The Ben, atwaye ikinyabiziga atambaye umukandara ndetse ari gukora amakosa akomeye mu gihe atwaye ikinyabiziga, mudufashe ahanwe. Ibi bintu no musore yarabyanditse, abantu banze kugira ngo ni ko bakunda abantu baza nyine bakandika utuntu turi aho ngaho kuri Twitter cyangwa se kuri X, bakaza nyine bakavuga ibintu uburyo babyumva gusa. Ariko iki ni ikintu yanditse, hanyuma anamentioningamo cyangwa se abimenyesha polisi y'u Rwanda. Hanyuma polisi nayo iramusubiza iramubwira iti turaje tubikurikirane. Abantu babanje kubibona bagenda babikoramo meme, bagenda babidupostinga, bakabona ibintu bisekeje. Ariko nanone abantu babibaza ati none se nk'uno muntu wakoze ibi bintu yabikoze atekereza iki? Ni n'ikintu kiremereye no kwenda abantu bamwe babibonye bakabifata nk'ibintu biri aho ngaho, ariko ni ikintu kiremereye. Kuko ngira ngo nawe urabizi neza cyane ko gutwara imodoka utambaye umukandara ari ibintu polisi y'u Rwanda ihanira. Noneho muri iyo video bigaragara nyine The Ben ari kwinjoyinga iyo ndirimbo kandi ari uri no kurivora. Hanyuma uwo muntu rero arandika avuga ati rwose The Ben nanga yakoze amakosa nawe mugombe mu muhane kuko nta muntu hejuru y'amategeko. Polisi y'u Rwanda n'ubundi nk'uko isanzwe ikora ku bandi bantu bagize ibibazo bayibaza, yaramusubije avuga aramubwira ati natwe icyo kibazo tugiye kugikurikirana. Hanyuma rero twakomeje kubibona gutyo, twategereza bitangira guhiswa ngo The Ben arakurikiranwa na polisi y'u Rwanda, ariko polisi ntabwo yigeze itangaza ikindi kintu nyuma y'iyo statement. Ariko nyuma nibwo twaje kubona ko The Ben yanyuze ku rukuta rwe rwa Instagram yandika amagambo agaragaza yuko yitabye polisi kandi akabihanirwa, aganirwa amakosa yakoze. Ariko nanone ari kuburira abandi bantu basanzwe bakoresha umuhanda nyine batwara ibinyabiziga, avuga ati mwitwararike mubaha amategeko nk'uko polisi y'u Rwanda yateganya. Hanyuma rero mu nyandiko yakize kuri Instagram yavugaga ati kumenyesha nshuti bavandimwe kandi bafana, ndabasuhuje. Ejo bundi mwabonye amashusho yanjye namamaza indirimbo yanjye Say My Name nakoranye na Kivumbi King. Nari mu modoka ntambaye umukandara, ikiza mu mategeko n'amabwiriza agenga abatwaye ibinyabiziga uko tuyahabwa na polisi y'igihugu cyacu.
nitabye polisi yacu kandi nabihaniwe. Basabye imbabazi mwese mbasezeranya kutazasubira ukundi ndetse no kwitwararika singwe mu makosa igihe cyose ndi mu muhanda. Mboneyeho mbashishikarize mwese kubaha amategeko n'amabwiriza agenga abakoresha umuhanda. Twese tuyubahe tugereye amahoro nk'uko polisi yacu idahwema kubidukangurira. Murakoze The Ben. Ino nyandiko rero amaze kuyandika abantu benshi base bongeye kugaruka kuri wa muntu wa postinze ya poste kuri X, hanyuma avuga ati none si ibintu byabaye seri ku rwego rungana gutya. Ngo The Ben amaze kugaragaza yuko nyine yitabye polisi kandi ikaba yamuhaniye. Ariko nanone muri ino nyandiko ntabwo yigeze agaragaza igihano yahanishijwe. Ntabwo yigeze bigaragaza. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza ngo The Ben yahanishijwe iki, igihano yahawe ni ikihe. Ariko ngira ngo murabizi neza ko n'ubusanzwe ibihano bihana abantu batakurikije amategeko mu muhanda muri polisi y'u Rwanda birateganyijwe, ntabwo ari ibihano bashyiraho ngo umuntu kuko ari kanaka ibihano bimeze uko nguko. The Ben rero bikimara kugaragara ko ano mategeko yayishe kandi yakanita polisi nk'uko yari yavuze ko bagiye kuyikurikirana, The Ben yitabye polisi koko nk'uko yabivuze, aragenda hanyuma baramuhana. Igihano bamuhanishije bamuciye amafaranga 10,000 by'amande yo kuba yaratwaye ikinyabiziga nyine nta mukandara yambaye, yarangije muri make atarakurikije ayo mategeko yo gutwara ibinyabiziga. Iki kintu rero cyaje kuba kigaragaza ko mu by'ukuri abafana ku ruhande rumwe mufite abantu mukunda, abahanzi banyu mukunda, ariko nanone mukabashirisha. Urumva ari amashusho yafashwe mu gihe ni misi itari mike ishize, kunumva ni mu kwezi kwa 12 mu matariki ya 20 na zingahe 2018 gutyo. Aya mashusho rero amaze gufatwa, aka video karatangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Even nako sintekeza ko hari abantu bo kuri polisi wenda nta muntu wari wagize yabona, ariko ibintu byasembuwe nono mufana wa The Ben cyangwa se nono muntu wanyuze kuri X agaca ino poste hanyuma akamentioninga polisi y'u Rwanda. Mu by'ukuri yataza kubikora ntabwo The Ben bari kuba bamuhanye, ntabwo bari kumana kuko ari amashusho amaze igihe ntabwo ari yarakijya hanze. Ikintu rero biri kugaragaza uno mwaka hari ukuntu abantu ntazi ukuntu bari gukora ibintu byabo. Bamwe bari kuzana amavideo yabo, abandi bari kudutungura muri relationship, bamwe bari kugaruka kubavuga yuko wenda ngo zitamaze iminsi kandi ngo indimi zidahura ngo kuvugana bishobora kuzagora. Ubwo nimba ari kubivuga gutyo wenda abantu mukurikira cyane amakuru bari kuvugwa hano hanze murita mumenye ibyo ari byo. Rero abantu batangiye kuvuga yuko uno mwaka ushaka kuzagira noneho amezi yo umuntu atamenya n'umubare, bitewe nuko mu minsi ubu ngubu imaze kuba 19 no mwaka umaze hamaze kuba ibintu bigiye bitangaje cyane, bigiye ari binini byagiye bibakasa mutwe ku mbuga nkoranyambaga, byagiye bivugisha abantu benshi. Gusa reka twitege wenda uno mwaka ukuntu uzagenda. Ashaka kuzaba umwaka mwiza cyane, ukazaba umwaka wo kwaguka kw'ibikorwa byawe cyangwa se wo kwaguka kw'intambwe zawe, Imana ikazabibamo. Ariko nanone n'umwaka tugomba kwitega byinshi cyane mu myidagaduro, kuko umuntu abona koko bwije nuko bukeye hari kugenda haza inkuru zigiye zitandukanye kandi zivuga ibintu bitandukanye, kandi muri make bisa naho birenze ubwenge bw'umuntu nk'uko muri kugenda mubibona. Reka nizeye ko ukomeje kumererwa neza, reka nizeye ko ukomeje kunogerwa n'ibihe. Imana ikomeze yagura intambwe zawe, ikomeze guteza imbere kandi ikomeze ihereze umugisha ibyo ukora umunsi ku munsi. Hagati aho ngaho rero ikintu usabwa no gukanda subscribe kuri D1 TV, hanyuma tugahita dukomeza kubana umunsi ku munsi tugeza amakuru nk'aya ngaya ateguye neza cyane kandi afite evidences amakuru ameze neza cyane. Hanyuma nawe rero ukajya ukomeza kunogerwa nayo, ntabwo gusaba kunyura ku zindi channel cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye kugira ngo ubone amakuru nk'aya ngaya. Kuri D1 TV nubone amakuru nk'aya ngaya kandi kari amakuru ateguye neza cyane. Komeze kunogerwa n'ibihe.